metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwata ugeni mbitagwa WANJERU na mwananiria wetu mathithio tukomonde ni mworini kome ino ni Nteto itukubanganiritie. Inspector General Borisi gukinya Gembe North ni kenda gucuira mbithukiro cia maitha ntaira. Siazire ntore kuretera arimi ndawa cia ncancamu ya ndethia ndo singiri 11 amiru. Mushi kuma matakiri Tharaka gucua kioto kia mwendo wao mariuga arakundirwe ndawa ya njoka sibitari na gukua. Thirikari gucunkwa ni kwambiriria kuonekana kwa mekarika maungumania. Munene wa Borisi niwe Inspector General Japhet Kome na kinyite ntere cia mutwate amwathi Igembe North kuria ntuko nini ithirite antumana matere uturo wao nyuma mbithukiro cia maitha Kome akinyite mutwate ni nyuma ya Rais Ruto kuruta murekera uyu akiaria india mambura ma arimi ma eria Jumamosi ndiru Kome akinyite guntuko ni kenda kuraitheria nembige kuria gikingi no ntume karika mawagagia maditena mbere makiongerekaga ntere ino. Nyuma ya mpithukiro kumira wadini ya mwathi gicione mbunge kia Gembe North na maitha bang'ombe otira bauraite antubana na weta na ng'ombe nkulukia mana Ithatu riu mbunge wa Gembe North Julius Taitumu na soete ntaira ya corona wagagia ntereji na rantuko ya Narua akinyete na munene wa Borisi ya Nthiguru na Inspector Japhet Kome nteresia mutwate na Bulu na otira akiwa kituo kia Borisi kia Bulu kikethirwo kiekirwo mathaga yonthe ya corona wagagia. Kabla ya kuja hapa tulikuwa na CS Kendeki. Na kuna mambo ambayo tunapanga, mtaona hata vifaa ambazo tutaleta hapa. Kwa hivyo langu ni kueleza yale yalifanyika ni jambo la uchungu. Tulipoteza former MCA ambaye ni kiongozi. Juzi tulimpoteza maofisa wangu kwa sababu maofisa wa NPR na wananchi wakawapoteza maisha yao. Ni jambo la uchungu. Lakini kuna jambo ningependa kuwaomba. Kuna jambo ningependa kuwaomba. Nitarudia. Tuko na wazee hapa. Na mnajua huwa tunasema palipo wazee hapaharibiki jambo. Au wazee kuna mambo mengi tunazungumza. Tutaki tuwe na hasira. Najua kuna uchungu. Kupoteza maisha ni jambo la huzuni sana. Lakini ningependa kuwauliza tusiwe na mambo ya kutaka what we call retaliating. Haya alifanyika na sisi tuende kufanya kule kwingine. Mtu waachie. Tuko na uwezo. Tuko na maofisa ambao wako na training ya kutosha. Tusije tukasema wale walifanya na si kabila ilifanya. Si community ilifanya. Ni majangiri. Ni wakora. Tumekubaliana na hawa. Wale tuwetekanile na hawa lazima kuwe na amandi vehicle pale Bulu. Yes. Ile ngari ya kutoa risasi na misinda kwa hewa. Na hiyo mwenyewe amesema hapa. Pia lazima tuongeze askari pale Domuru. Na tutafute GSU ingine pale kunaitwa Mlango Mbaya. Kwa sababu hiyo ndio entry ingine. Na tunatafuta kambi ingine hapa kati ya Machini na huko tunaenda Bulu.
na bara bate koritangwe na botu kwa to chenchiro to litero ba bate koritangwe ko ba ngana bikibiki oderi watu bikibiki wegena cho ataondoka. Inspector Kome kulukine weteni bacoketie ng'ombe 83 ira ciajukirwe karikene ria mpithokero na nibakuthia tirotira kinyingi icio coka cionthe na nontubu na uriti antu nibathire muthuro na bakari cia andu ya maitha nibatire mabisa ba polisi bapambane nabo. Tumejua mahali kulikuwa na mwanya, tumeziba, lakini tafadhali, wakati naongea saa na nyinyi kule kuna mahali hizo ng'ombe zilienda na tayari tumerudisha ng'ombe ngapi DIG 8 what? DIG 8 what? That is 83. 83 zimerudi tayari. Zile zingine zitarudi. Zitarudi zote hizo ng'ombe zitarudi zote. Tuko kule na teams. Nao majangiri tutawapata. Ni MCA wa Mwathia ni Thruanira urawize Kenya Mutungi ne bawete. Nkoromba kambe ne bwethwo njarwe na makinya kenda yumba kuitha lupo ere ariko ara ni ara ndiyu no ebwethwo kenda training yekethwo kenda lya kinyamba be ya batona utuyirambi bo kwibwa bonge na bono ng'ombe na tio ara ira ukumire kwechibwo ikuo kwechabuchibwo ikuo neba wokoune kwetu batochokerie ng'ombe tieto no tutula tuyiti tununu ibaire ng'ombe tieto okay akwethirwa anto bake individuals ibeta abaekera njou track na simbe ekirwa track kenda ya urethia tango haraka kinya ng'ombe cietu thirikari tetwekera track wikuma thai miaka tierena wondi nekwa ngatenga milioni ichele chango ereko chango wekera ng'ombe track MCA bange twanjeri mheshimiwa nwa akaturire tunge na kwa CDF kenda twetere tote tuetatia tuitethia tayari ubulinda ontubo toere kura cienu na tayari ubwa backup yondere kwendekana itukumea kwena thina inkumea itaronze mheshimiwa watu ajira tuka contribute bia to contribute to enzaka cietu bwea kenda mamenya wikaria tokere mheshimiwa nkatho sana no ntubo ko effort ya kisha kituo keka ndumuru kitwere na askari kenda kikona askari na kiona Jesu na no ntubo tumikiu tutasaidika sana twiringane turi amwe tuone barabara cia guntu kuire yukinya Rwanda ruru ritha cia ng'ombe ngavana na MCA bakuwatania na MP twite atia twibwithie Kiripotera Weru TV kuma Mutwete Igembe North mbita Marion Karugi. Minister wa urimi na ndethi atwamithikari nturi na kinyite obishini ya governor wa Meru ni baria aretete ndawa muthemba wa nchachamu ya gutethereria arimi kirindithia ciabo aretete ndoci ngiri 11 ngiri kenda irikire ire ndoci ya murimo wa ngothi na ngiri ciere ire ya maguru na nkinyagia kanyua kirindithia ino. Muthenya naru minister urimi ndene Kenya no mithikari nturi na kinyite ndene kaunti ya Meru na muno joka kaunti ya Meru ndo acha kumutandithia arayenya ndawa kumutandithia nguruki ngiri 11 na kukwati mbaru ni governor wa Meru Kawira Mwangaza ko kumananya thirikari ira ihene tukielea wa program ira bwina yo ya kweria ku vaccinate livestock ng'ombe mburi nguku kuru ura warikia na kuwa na itukwelewa how expensive it is to procure vaccines na mbecha cienu ci kindogo ura ciana kangwendo kwira ati au thirikari nene ikureta 11,000 doses other than dawa hizi mnaona tawapatia ngari 2 na madaktari 5 wale watasunguka na waungane pamoja na hawa madaktari wako ili tuharakishe hii mambo ya vaccination. Indi ndene box iria kwina ng'ombe 11,000 ng'ombe ngiri 11 iri gatetheka kumania na ndawa irio kuona aja na on top of that tukuongerwa mandagitari 5 na tuongerwa ngari 2 kenda ngugira turaita twi county government na ngari mwana ndagitari betu bakai tweta na speed ira ya 400 km/h
ire kaende kabati. Waziri Mithika augite atongire bonthe ni babiri kugwata mbaru mubango jwa ngavana wa Meru kwera mwangaza ja kwejana ng'ombe nontu kinyane jumoroto jwa thirikari nene kuona kwina ongere kuba ng'ombe cia iria. Mbuwe ndi waziri wa livestock na agriculture na nku appreciate kuri mipango kinyauria nayo ireko ya na ng'ombe. Our priority number 1 ki livestock sector ni kwaria we increase productivity kana na production ya area ndene ya ndi. Na Meru is one of the leading counties. In fact, Mbogo the number 2, because that is number 1 na mantone area. So program ira kwa nani ng'ombe inkuromba newe support antubetu ibahewe ng'ombe nikenda tukaomba kuona area ringi nontu no botu kareta mbesha kire antubetu. Na nuko nandinya CS wetu rwinturi akugwata mustaro jojo kaende kabati na ndenya CS ya kumenya mantu jo ija maana sana na tugwatanirite nwe twitana kabati kaende no ketho atiji ate twangari ucio nde atunengera ijiri uketho atiji ate twanda gitari bau batano na nde atwanda gitari bau kenda speed ile tu maintain kana tumeongera zaidi kwa ubati CS tugucokia nkatho sana na kinya kigatire tugucokia nkatho tukona ndi ati shugulika ira biongo bia antu akina mbio shugulika kinya bia ng'ombe na nandi Meru mena kanyaga kanene gutetheka nkuruki nontu kwina ngwatano katika utongere bakuma thirikari nene na thirikari ya county nontu twina uteithio bubu nene muno bura tureteri ntuku na arua kwa hiyo tugucokia nkatho na tukauga ngwataniro yetu iture bwega katika county government na national government na bukirikanaga Biblia uria yuga where there is unity God commands a blessing kwa unandera kwina ngwataniro ne mwathani areta kitharimo na batu twamwite kugwatanira kenda mwathani areta kitharimo kia maendeleo ndene ya Meru County na kenda ntubetu bomba gutetheka. So muntu yatu yawata kinyake siki authority kimunne na ndiguro na ngabana hambira kurari rahisi sana kuona ndawa hii na ireto haraka kede are ngeke kede ate connection ya haraka yete gitare na mno andikitho maratachi dhibia mbi lakini kiriya wake moto bomwe gamba wake abaluka ne bati so kiraoni geno kiriro mno ne antu ba Meru boy karibu ya namba mlese ngabana kinyai bwega sana waziri nondo bakorika na Meru County na murungu akutharime wendelee gusupport Meru County na kwa kina ngabana wetu Crossry nondo nwe ngabana wa mashinani na ito support na byo tore assembly mibango ira ngabana ali no yonde gukiria Meru County especially department ya agriculture ira bugwatanirite no na mbese ira cionde okureta ndene Meru kwere gukurukira assembly na budget ira tukuthithia ngavana ina mibango emega muno igateithia Meru na igateithia nekaguna Meru County na tukendelea kumusupport na gwitithania no engo gibwega nkiripotera Weru TV Bitamuthuni Muriuki Mushiumu kumanterecia matakiri Tharaka South no kuromba kioto kia mwendwa wao na rietwa Mutura Kanogu uria makuga arakwire nyuma ya kubewa ndawa cia njoka sibitari ni emwe ntere ino bamwe na ugu obisi ya ugima wa mwiri nterecia Tharaka South mawite ndawa iria mututigi anenkerwe anywane ndawa iria batire kunenkerwa kana ni ndawa imbega kiri muntu kunywa indi nayo postmortem yeteretwe kurudwa nikenda kumenya kaumukage kuo kiawe Polo Kabethe gataririe Imuci wa mututigi Mutura Kanogu urombire gutotura bwake arakuringana na mwakuru wake wa mburi ni ati ndwari ya mututigi yanjirie nyuma yake kunywa ndawa cia njoka ira kira mtu anenkagirwa kiumia gikuruku ndawa ino arutie thina mukuru wake wanathire akomana na mandagitari mameyanaga ndawa ino barangagia arumwa ndawa cimerere ntuo ya Jumathatu Chumaine ataukira mberia ukaya akiugaga ikio ngona mpeo ikirenda ndamu kamata ndamwira marimanti yekirwa ruyu ibuyu bithatu coka mutachi akwira wondini ya mutachindano chiri ntu yara misi chumana bathi kumuraitha bathi bethira ti mwega na ti muthuku indi kaba Jumamosi nkuthi thaa mugwanja tirimanie na ndagitari athiete kumwikira miruke na gwikirwa miruke gintu thaa 11 mukuru athirikira
tugikujire karikaringere ambajo kumanina ndagwa ino entere chenjuki irika mwari achukuru ya Kiorimba primary ka grade 6 karaka ombire kwambura muthenya kwembe cibitari ni agatwe kurumagu mwana nanjirie kwarwa kuma njuma yagitaikaga taikara gitaikaga kinyegoro na rataikaga muno emunthindo mano ecibitari ndathia ruthirwo ithimi erwa kuringana na ndawa inu anywite murimo otiponekana ipanando arumwe ndachoka no ikinya thiino areaga muci bonge ntere chaga chugini wadini weno ya nkondi wenu anywire mirebe Ithatu nacha no kiragwirwa ndawa ndi wena abwire mbo wega guona bu ataro we rende rombare aure nene kire thirikari iguru ria ndagwa ino kari ni thungire pos tatumwiruthwe na banchererie mbia ndira mukuru wakwa no ntakwire untu ntamenya na ntiko meinda wa mbioni guba mwere nuntu ambiri rorigi athimirwe naru nkwenda kuria kaya kwa burudiki ruro konania murimo ora mwana oju ari nau kana ndawa inu kwa thimwa na rorigi ruro konania mwana oju njoka inwe na chono ntu tukulumirwa na ndawa na inda gwikonyamaria kira muntu na kira mwana ana ni gwinda achinyuire ntugo ya Jumamosi ndanyu ndonire ndambire gwatata ndiguru lakini wo ntataika inda gwatiru nchoma mono na rukorora tukiaranire na bitha munene kiri urugamiri bogima bwa mwere ntere cia Tharaka South Bwana Severio Njagi na tika cia tumagikaga uko irere ya mbere ichitumika actually kinya magita mara mangi pogu ibora anto batachi menyeretie komba kuwa tuwe na side effect hapa na pale na inkwenda kunenkera assurance akariba ba Marimanti ward na Nkondi ward para mba kuwa pengine mtu anywire ndawa ino ankanoinda kana tumwi kiongo inu minor side effect ndawa yonde tu side effect kidogo na itwaiye that mtu anyenda ndawa ino no tumwi kiongo kidogo na akarwa na mono muntu egwa na mono ndawa ino especially wegwa aina njoka ira so njoka iri kiro ndawa ire muntu mono angagwa nae na ituwetegia barabonde batinywire ibaombete kuthirwa njoka inite yanagirwa kana murimo uyu wa ambiloazia na bombe ukarabwega aratheretie barabombete kuwa benamba yo kumani na ndagwa ino bonde ba complain de no actually kathira na bonde mwankatha ino kira muntu no gwite uga ichi ndatumire kiongo ndari kinkai kana ndaigure utaika ndari kinkai lakini ndabwire so wanaora pengine bando kuwena kathina kidogo akegwa kathina karatathira na umire cibitari cietu thirikari yetu ya Tharaka Nithi County Government twangoretwe ni His Excellency Muthomi Njuki na rugurite cibitari nyingi mono cia public so mwananchi ne umire urona kathina kari kana kari ko kakonete pengine na ndawa ino kana thina yingi ne umire cibitari yonthe ya thirikari na akaomba kuigwa akenenkerwo attention ire kwendekana na aombe kuigwa aimuganire mwiri gomututiki nombete kuwa kirimo charini ya Marimanti level 4 weterete kuruthirwa postmortem nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka bicho wa Paul Gwakabithe tugitigana na inu ntoni shingi ni ati mubunge wa Manyatana ariritie mamuma mekarika ungumania Maria akugwetani mambirite kuonekana kire thirikari ya Kenya Kwanza mukunji na ugitini untu wake omono na nkinyagia untu omuthuku kuona mukenya erutaniritie nikenda kuruta ugoti kana kulenga ugoti endembia inu icoke ithikire mubuko wa antu anini kana antu mamwe akini auritie Rais Ruto gutigira titongoria kana mutongoria bonde uria kagotekana arete kana ayukitie mbia cia mwingi akurutwa utongoriani bururu na kinyambere mwaka jomojo utongerejo Kenya Kwanza jo kinyira mothia ungurumania na ubete tubumete nyuma kirikiri ripoti ikirona nyambesha nkabo ishirikene kodhuri ikiura kumakiri ministry parastato ninyo bisini ne chadrikare makareka jaja najo jaronekana ukarekania kayitene kamwe ndekithire thirikari ria kwithira kiongero goti gukorokera musonjo finance bill mwaka jo 2023 ontu burandikire ndege kingi ukaraga shuri atiri isha embesha no gotu bungi bakwithira bakiro baite ari arume na kabara banenkere ngo thirikari
bo bakururia John Gitonga onto Mokonji mubunge wa Manyatta ndene kaunti Embu rano kiama kia UDA netikirite wa thirikari ya Kenya Kwanza neciringaniritio obubugano ngurumane babaingi na babana ndibo Rais Ruto batere kwithurithirania abo mbere ya Kenya bambiria kugita ugoti niko twagwa institutions iria ivetwe mandate ya ku prosecute corruption ikuru institutions iraruta wira na karuge reke irute wira haraka reke ikuru ikinyitando ikosa mbeca iria iraitwe na ikanikova mundu ucio njera no ningienda ko expecting nginyando aria mavetwe roles nene thini wa thirikari makuru mataina tamaa na mundu oneka ina tamaa His Excellency the President ambe a crack the whip mbere ya nginya tumenyete as a common people. Mubunge Gitonga na ete obairongo atanwe Kenya Kwanza kumakirikiri mangochino imente gategate kwa thirikari ya Kenya Kwanza ni ujurite mikoro mingi bara bikorokete na bibiraja na bara ya kwegerwa maendeleo ya kethro jiroto ningwenda kuvesa na onyo mbuge wega muno watoria raia mare vivinya negetha turive ugoti watoria raia vivinya chini mundu akeuza nginya takwa musara wake utigitwe zero nirenda kuga kuma kuria goro thirikari ri kuthii nginya kuria nthi vaivata ya thirikari yonanie prudence thini wotomiri wa mbeca cia mwingi rasima tuone kukigeria kunyinywa masivi kuma kwa executive kuria kwa presidency guka guku kwi thini wa National Assembly kuthii gwi counties tuone andu magikindia musivi nigetha mbeca cia mwingi ikoro igitumika wega bunge neneneo ena monka kiumekera kingi twitite kwethura ikurukia kana iringania nthiguru musonera finance bill onda pepe ntu kwerojo kwethura ikirone business committee ne banganite musonda jojo joithira jo kiambire rugendo jothan reading thina iria wivonene muno ni gukorwa ati wana tugitagia mbeca gutie mundu akenaga ithare ria retua kanyamu wana ugetua kanyamu thini wa nyumba yaku mundu ni eguzaga takwa karauma lakini ni kawaida mbeca lazima itumike nigetha ivote kuruta wira na tugetia mavarabara tugetia mathibitari tugetia NHIF icoke 300 tukiuga lazima imwana cietu igie mawira maundu monthe mangikika only ithare ria thirikari na mbeca cia gutumira koguo finance bill 2023 niyo irainda maundu mauma mbeca nke report Ntosharu TV kuma jakeng'ina nekineke mushunya Nairobi mbita Boniface Mongera Katunogo kebanini utikathi nako Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao joto jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
Orengi nkugwate ugeni tukithina mbere ntitoni cietu ni ati spika wa bunge ya Meru tawe Ayubu Bundi na ugite new KPCU igatukia gitumi muno kiri arimi makaoa na nonto rais Ruto na kiri arimi makaoa wirane wa kurua na mburuka monde maramethiritu makibinyeria murimi na kinyagia kugwethia kaoa na ugite kethirwa matitetheka njarani cia new KPCU mamenye mathina mao matembaru ya kuthira. Aitu kwenda youth yetu ondu bakwera worimbo kina ndimbie kwendekana ituko nint beba bere mamite 50 igana magana iri magana jatano ikyo tutuma tukara tukiuga ati ibagwatana by groups nikenda tumbo ba train na tumbo ba shwera ida mbesha kuma kithendona community kana ke thirikari ya county kana national government. Ni migambo ya spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi nola ni murimi umunene wa kimera gya kawa uri okuria mbeu mbithi gutonyerwo ni mibu antu agwetaira ngugi ciobisi. Spika Ayubu akiwa kimera iki bota arimi bari na wirigiro bunene kirikyo bone nyuma ya ikaro kiria kirathithikite ja kaunti ya Meru ya kwariria kawa bimya bika ibikurukite na kinya kiuga mutongero wa mugongo Daktari William Ruto na bekira wirane bagucokia urimi baka ukurukira kithika KPCU. Nkuona kwina urubu bwinga muno muno ikemera gya kaoa kethira tukathingatira mantu jaria jara twereserwe na murimi ja kaoa jara jareo. Ndi very sure that thirikari committed kulinkana na migambo ya the deputy president Rigathi Gachagua na minister wa agriculture Mithikari Nturi. Thirikari committed ku ensure that murimi akona kirere yewe kikurima kimera gya kaoa mantu ya kaoa na ugire bagacoka KPCU are yari igita ria tene na bagwa bakamenenkera mbeche nyingi muno pombe gwikira machine modern cia kuthia kaoa nikenda mbategeza bena milling rows nyingi na batetherie thirikari batetherie murimi kwendia kaoa ndiguru ciaome. Nkoroki kiri spika Ayubu na ugite mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto ari muraini nejwa mbere kurwana na katero kirurimi bobo kawa. Ayubu akiuga arimi ni baba batikwa wakanya kugite gamba na ara kawa kagaigwa kethane kiri kithika KPCU kana kungi kiri cartel anto penda kunenkerwa ni KPCU na ingwetikia president tukwa Jumamosi na very clear na uga KPCU utiantu ikanenkerwa lakini thirikari yakongera mbeche nyingi muno kende tumirika nikenda yumbo tethia murimi kawaida na gitumi kirambuga oni penda KPCU igento kimwe ugeta na arwa kiri ari kiombe bara twita estate farmers bonde baika yakawa kao ni KPCU utoika ya kukungi kawa karai ke gontu kukungi iga society na kawa kwa society ke gontu kukungi gaiko thaa 11 thaa 12 gachereri utuku ende karai ke KPCU gaiko muthenya riwari reguru nkoria kethe ibuje na wange bwiketi kubui nikyo bwika yakawa kabutuku mwananchi mwene kawa netwe oru kawa ntuku thiri okethari ugorenda twikia na KPCU kana ina angi ari mbagite gamba ryo bekie nine lakini igitara aremi kugita rwe gamba iri athirire na nautu tucokete na mbere antu betu ba Meru bona management ira buthurite ikite kwa kenu KPCU anto utiamba na Kristo babo juri baringaire ni karwe bakaiwo banganiri ende bonde bokona baike kawa guntu kungi omeika tel na bugetikira kawa kenu ko guntu kungi gute KPCU kuma kathandatu wandine yankwene gicigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Kaunti ya Meru ni kwerekana kuromerera mibaka kiri uthondeki wa barabara cia matura na ni baria MC wa kanuni taweja Swati Mugambi auretie akari matigatuike ni mwokirigiria kia barabara ino kuthondekwa ni thirikari ya kaunti. Mugambi areti akirugura barabara ya kuma Kathulumu kuthie Mwanka cibitari ya kanuni ithiritwe iri thina kwa ibinda rirasa. Baririma barabara aria itiri ni rwangi rwa miunda
na barithingatira ithimi ta uria biandikitwe mapune biti 20 kana ithatu na tontobo kagita ureta mbara kiri witine na mbere bo akuthithia ari MC wa kanuni Josephat Mugambi agwatiritwe ni ngavana Kawira Mwangaza. Miundera twathima thai ni athima wa biti thate ndeu miundera yathimirwo chamani yonto njira ngi tukwenda kubwithia kimongoraro turantu amwire yathimi 20 na nobo tukabwithia burai mapune tubwitha cenjera kuringana na oraye mapune miundera kuthima thai ki sheria yetu ya county ni ekiro tuthime njira biti thate na nara miundera thima bari ta thate na no kuone nyai we yathimitwe yenjeto na 40 ndube ku yantu bakura na kera ibamietheria sister ende tereke yeso garo kana ratu kenda kuciaramia ingwitikia bakeje ethere kantu ba compensate baraba na njirene ekiego thate kana ora ukethera policy account kana national ekari igweto kenya njira ekari yo barabara hii ya Kadhurumu kumira hospitali ya kanuni na kambi ya ICC na polisi iri mwekire iria ituritwe na kurimwo ni matinka akari ni bona ni tikino kiao aria bakwathira thina iria barakurukiraga cia ugendi na nandi kumani na kuthondekirwa njira iji umani bonete kuri na njira aria gutari na njira tukuritwe muntu wakunjirwa njira mwasimua bothe na ngabana wetu kutu tuona tunatwakita njira yumete kuma kirendene iya tuko ikawata health center na matu kuma kirendene secondary mwanka bari kwanja bato bagini gakithaka muno bageba weretu muno na ito beta to atema njira nyabo no kulukira tukwiboga muno muntu boto thitheri barabara ya turengera gwo tuku unde na gona sana ngona maendeleo ya ilo kinyana nuntu bakuthura mbere nuntu babokole muno atanga chunyandi ngathi muno ntikandria gwo no kamuiro tukabinde mu hospitali ende njusi ndamujirete ndamunde meto ithinya kwa mutaro na ngo yore abara nuntu babonjere ale kuthuka kwenda inde na kulokona sana nuntu tha nyandi ngange tukurundire ya kabati oteozinzi alenge kunkulomba bana MCA wetu mungu amutheme baba na ngabana kwa ito kenete sana nuntu ito kuona mwanka thai njere tore to yakura ukirukira barabara intobie to bie tabali na ingoshoke nkatho kingabana Kawira nuntu boto support ya antu bakanuni DMCA wo nigyo kwera antu bakanuni twende twateni Kawira njara tumo support na twetekeria antu baba weta na micemanio ya utheri bakiura ngabana na kuona ni buranga ngabana muntu mwe ngabana kana mutongoria thero umete ki murungu. Dennis Mugendi, Weru TV, wandini ya kanuni, Gembe South, County ya Meru. MC wa Wandi Ametongo Evans Mawera na ariongete kirobisi ya mubunge wa Southimenti niwe Shadrack Mweti nikenda kwaririria wa kiwandamu iria akuga yabaterie gwako wandini ya wekumania na mucemanio uyu umundi nimetekanirite kethirwa ndamu inu igakwa ukethirwa kwina gikaro kia mungi nikenda kuruta moni igururia wa kiwandamu ino na nkinyagia kumenya buria maria migunda yao igatongithwa bumakaribwa. Jumamosi ndiro nyuma ya karibere ndi kuma wandini ya mitongo goshumire na matata ja kuganda mwire kwirikana ekenjwa ntere ubate kumienda Nandina MC wa mitongo Evans Mawera Kadia na ariongete obisini ya mubunge wa Southimenti Dr. Shadrack Mweti kwariria mantu jege damu eu araba ugite keja kwa ekenjwa nau kukathithwa mitaratara emegere kona ni uria ntubo bagachokirwo miunda yao na uria ndamu eu ikethire kibaguna. Twathithite mucemanio in 2018 on the same na mantu jaijo nkujite ku brief our MP nonto bwa kiriro gya antu betu aswa muno number 1 na aria bakuoga rujiruru ka damu ijite gwakwa itethire gitethia antu betu ba Southimenti kana the lower zone ya Southimenti iria kwa purposefully itethia antu betu batharaka antu betu tekabena thina search ya damu kumba kwethire gyakwa but issues ichi yao no mwanka to take up na tiumbe kwaririrwa na jaturia tongeria tukamate murigo jojo antu nikenda antu betu kinya gwatuika baga affect gutuika inya ba affect bakethera bakireceive compensation na inya gwatuika bakethera bakithamithwa bathamithwe baikwe guntu kwi productive o janara bari kana kwi more productive tukurikania turi amwe na antu ba mitungu na antu ba Southimenti
ngugi yetu iko very present na wende MP ya South-East ini presentete antu ba South-East dene ya parliament na utukathithia uria kumbikika tone antu betu ba South-East baukara bwega na tuga tucoke on the ground tukare nthiguru nabo amwe na administration tubathikire tourist issues cia dam. Nkuruki mubunge Daktari Mwiti na ugite akathingatira ndamu ingiri kenjwa naja South-East ne thirikari nene. Kinya watu ikaroje rwanda kithino ruti gutethia antu ba the lower zone na ruro rwa thingithu ruketha rugisavu antu ba mitungu na the lower zone ya Bogeta East. Na ndamu ile ijere cia thingithu na cio tuone yukundia ruje antu ba gaiti. Na muthiene atongeria bau ne baugite na bagita na kaju kamwe bagatigira miunda ya mwingi ya mitungu bakamikaria nerekariri ni njume no mwanka batigire bakumikaruruka geta kuthithia document ira nkamu presentera ya miunda yetu yonthe na issues nikenda nombo tutethereria kiri Ministry of Lands Nairobi nontu noore Nairobi na noe kumenya no bisiu nene cia mawaziri nani ya the county level adu my level best make sure miunda yeje yonthe ya mitungu ira ina issues eguchoka kiri mwingi nontu tekwenda the public bomba ku lose resources ciao kana ithaka biao mando ya public land ote inchikinye mwetu kanenkaniriya kana tulekeria itanjare ciantu nyuntu institutions jejete nyingi na very soon tukasota utimato jau kumakanyakine wandine ya Bogeta East gicigo mbunge kia South-East nke report Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare. Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi tawe Susan Ngugi Mwindu nanenkanite mukana umurito kiri antu arume maria makugwata kia binya ciana akimeraga makayukirwa itagaria riri rito muno ria kiwatho bobwicite ni nyuma ya ntuku ini ni nyuma ya kana ga kirathi gia kathandatu kwithirwa makakimama sibitare ya Chuka nyuma ya kubewa kana Mateni Mugambie na inu. Obunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi aratumana moka na kiri aragaragi na enyangia baraba gutuma ndugu cia wendo na twana na gutwinyangiria uturo ntoro gachetha na twana tutu mwaro mwindu utu o gachetha na tutu ate wethere kana ka muntu njirani wone muka ate wo Mwekuru wagete maguta watu ni wethere ndakia muntu njirani ya chukuru meone no mukuru ko buoyo nono ntukenje turasta karuma migate na chukuru na kethere kaya kaitanda ke kugura ole kwako kama ntakushika akiaria ari chukuria mariuko maingi gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe airite itangia ruje kiri chukuru enu na nkinya kurikana na ciari Susani augite ndi kuri na ntu bagima bari na mitu ya gutuma ndugu cia wendo na twana tunini na gututumira abo thuku nende bakaingirana matoruga romo na kibathukire bamwe na ni ukathi wethera Mwekuru mam tanigo ikana kama mtu mbigete nyomba njoria nkondara na kwagu nikikushika utaju utukwena rume bongo nkwera ukicheza nao watoto niko nao ungefanya no nyire nchobi nepo kombewa buso bunda kwa kinya baba bauna ngiro magoro ngachoke chukuru ntia bora ndakainore hapo diboke tunanga maguru warende yakunga thingate kana megitini mbia botikwenda kombera na ndakagera nkathingate no gonie kugurugu akeriungagira ikundi mwanya mwanya mbarinu ciegamba ng'ombe augite amwe no gwiba gukaragata mbeca ira ciatengirwe cia kunenkera ito irio kirima cukuru ciombe gukaragatwa na kuma na igikinya mweru na ciambirie gutumika kirima cukuru kiri ureri bwana kenda kithomo kiomba kuthibwega wakero mbia cia kumenyera feeding program no ndeni ngwande MP wenu ndethitha inombari na MP pato twakikishia kwamba sukuru igekerwa ira ciamberetie na thina ya mayora na thina ya chionde na roiche kunyuna mbi marioko maingi gamba ng'ombe ni tongorie feeding program wenu besira cia batirisia rakishwa raka feeding program ya primary school sionde otweke ya kwamba
primary schools cionthe cia Tharaka Nithi cia Kenya mzima ila especially ila ndunyerie ila cia gontokora marginalized isi nenkero mbesa haraka ana bambere kurugagerwa na ge feeding program era la thirikari kiagwa kethiko ga feeding program era kinyega ebora bakandika rugi na thani nambi kenda ana barato gatiko twekera mbia cia feeding program agitoko thikeria feeding program etia kinyanaga tugasukuma mbesa ino tugathia kuma morio na nike wikuma wakati kishia kwamba twana twathi skuru kere tutikonya mari yoratibu kuma mbari cia marioko maingi Susani arariunga mbari cia kathwana kunenkanira cheki arathungira mbari cia kano na kurikiria kwireta ngiringi kiri chukuria gutinda ya secondary ya Kanwa na form cia ambassador ciana bokwegwa athia kiuga igumane para ugire bomunenkagira ngiri tutitege kinya chumuni ora mtu atikaya bwera yoke gwatini obutike wa mbesa urongo bokombegwa wakatoto bia twenu besira ndiete ko bunenke ona botike uri bore mathera nambi nyuko matheri kombinagira obo kombinera bogankenera bogampakura turasonga tukienda Kiripotera Weru TV mbitagwa Mateni Mugambi. Atongoria mwanya magi kanitha matongoretwe ni Archbishop Jacob Makunyo uria ni murungamiri wa mwambiria wa kanitha cia Zion Harvest International Kenya ni makathiete na mbere kugwatia thirikari na ndua ya nchobi ni mutaratara uria utongoretwe ni munini wa rais Rigathi Gachagua ni kenda gutigira nthuke imithi itikurira nchobi ni ino maugite makagwatana na thirikari cia matura na akiaria nkoroki na urete thirikari gushunko na kanitha iria ikurugurwa ruarua. Atongoria mwanya baki kanisa batongoretu ni Archbishop Makunyo murungamiri na mutongori wa kanisa za New Zion International Church au Kenya ibetete na mbere buru ili utumiria kuwata mbaru thirikari nene rungura munini wa rais Rigathi Gachagua kirindo rashumitie buru niyo ya ukina na nchobishi ibango na ria ndege watho maturene tukwenda vijana jaoni tulitangugia Murungu na tumenya gukiria thirikari yetu na nthiguru yetu ikarabu bwega gitumi tugakara tukenya ngai atukireja into bina bira binge nthiguru yetu itikarabu bwega ugatega muntu gwitwa vice president Rigathi Gachagua na kwaria muno na akiruja na ndawa icia kurevia na nchobi ntu bobo kinya batwe itukwigwa kumwikira inya muno na gusaindi nawe kenda antu betu bomba gukarabu bwega mantu jana ndeza korwa na nchobi korwa na bangi korwa na vireo vya kila aina na mantu zange za mathuku zonde za kuragana gutunya na kiainya mantu za mathuku zonde zomba gutuma ana betu bakarabu thuku kana inya bagutu antu baba nene kwa una ndi mantu za zonde itokumunga mkono mwathani otheri abairigire bonde na ubali thirikari ne na atu ashirika bakanisa na atongeria betu ba makanisa tugwatane njara twinde ikenda tumba gukiria mugongozo wetu wa Kenya. Vijana ambaye wanakunywa pombe na miandarati ya kila aina na waomba wote waingie kanisani. Si kusema ni kanisa fulani, waingie kanisa sosote kwa sababu watalizwa neno la Mungu mpaka wawachane na mandawa ya kulevya. Kuna wengi hapa ambaye ninawaombea na wanaombea na mapasta hawa wakiwa warevi mpaka wakawa wazuri namna unawaona. Kwa hivyo sasa hata hao wengine waige hiyo mpano. Na bakinye ile boya athenjeri ba Murungu atongoria ba matura. Itwethiri totuna michemanio mingi no ntubwa kwariria antu kenda nara ndene machinani bethira batina kanya kana betha bate kuchie nyangia na kunywa bangi na kunywa nchobi na mantu ja maingi ja kuthwaje ja mathuku kenda twinde tukarabu bwega na twitabu bwega no ntubwo ndiuga ntukwena aru batwe turi atongeria kana turi pastors na bambishopu turi na kanya gakega gagutonya kiri antu betu tukibarairia na muno na aria tukwithira nchobire merete tukachwa bachibu betu bakeja tukagwatana nabo tugeta kuthithia mantu jaja kena nchobithira na nthiguru chietu ikarabu bwega. Archbishop Makunyo kiriboko ni makarika ya muthi wa Shakaola yarea kuringanithwa muthinjiri wa Murungu Paul Mackenzie yarea ngekitiane na buruma kanisa mwanya nthigurune. Mackenzie amefanya makosa kabisa na yeye inastahili serikali wasunguse hiyo maneno na waangalie kule vijijini waone kama kuna wengine kama wale, lakini ile kitu tu naona si mzuri wasiingilie maneno ya kuabudu, kwa sababu maneno ya kuabudu ndiye inasababisha hii watu wote unaona wakae nyuso zao namna hiyo, kwa sababu si warebi, ni watu wazuri kwa sababu ya kuhubiriwa. Kwa hivyo serikali hata ikiwa itaenda kuangalia makanisa yaangalie ikiwa na taratibu nzuri, yaangalie mtu binafsi.
wasije wakaingilia maneno ya kuabudu, kwa sababu katiba yetu inakubali tuabudu na tuombe. Lakini yule mtu amefanya makosa anastahili kushukuriwa hatua kali. Aya tongoria bauba kikanisa batongore tuni akibishop buyo makunyoba kwarisha kiriki ya dhoburuki ya wikirangu athenjiri ba murungu buri. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Wendia na huguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Mbeombethe emingere wewe kabota gutetheka na gwe ukeria utoro nini nyuma ya yetu sako kurugoria rwangu ngiro Weru taunini ya Chuka. Murungamiri munene kirisako inota Dennis Kirimi na ugite mari na mubango uria ugatethagiria aruti wira kumba kwiga muthithu nikenda gwe ukeria utoro ni atongoria maria marai mambrani mama ni mauretie akari kwerutanaga mutugo wa kwiga gatubeca tunini kata muthithio nikenda gwe ukiria nyumani. Ikiatho kia uruguri borongirwa imbiarwa banki ya yetu sako muche wa Chuka kirakithiranĩtie amwe a biashara amwe na atongoria mwanya bagiciasa. Kariba kiuragwa bagena mutugo wa kugaigaga muthitho wa kirakagita wanawegwa imbia inkai niogerane nkiromba ni antu maeria tafadhali etekirani tuigageni mbia tiga gwetagira ngiri igaga ciringi 50 egana ogegwa mwaka okithira uri millionaire na nengwetekia bo bugatutethia bankire igoturenkera roni itechoageria bo ajira na ngiri egana waiga ichoageria kibao ke waiga ibao nginya ciatikinya ciringi ngiri egana. Atongoria babunguruki ibarombete urugamiri bwa sako eno bwandike mbeu embethe kuma nterino cha Chuka kenda kinyabo bagunikana kujanga kwa banki enu erombarira murugamiri wajo Dennis Kirimi augite rikaju kwa nagitomi makande kama field matwandikire ciana cietu nikenda maza tuonaga kana kamore kambise kwa ugatembenia kaka nitokugwatana bau twabungu kwa namwe yetu sako iko na account very unique to account tuita mabaki means what umekuwa na 1000 yako ukitoka asubuhi ukaenda ukakula lunch ukanunua kitu kingine ukabakisha 150 mimi niko na interest na hiyo 50 na 100 hiyo imebaki yenye uwezi niletea. So niko na watoto wenye uzunguka kwa ofisi yako, kwa soko, kwa kila pahali wakichukua hiyo 50 na 100 na mashine inaitwa POS anakuachia receipt, pesa inaenda kwa bank. Per day mimi okota 2 milioni. Hiyo pesa tunaona ni ndogo, 2 milioni. In a month the average is 70 million. That's what's run the sako. So mheshimiwa huko Nkobu na Southiment hao watoto sichukui pale pengine, tutaanza hapa. Hao watoto ni watoto wenu na ndio tutaanza nao. Tuko na marketers wale tunataka waendelee kuuza sako wafungue account pia tutachukua hapa. Hii sako era ekurite kuma ntere cha Meru arende yonete mwanya wa kuinjira meri ntere chinge cha Kenya. Sako hii toke Rangeru ina 31 years na for the last 20 years kutiro twarea dividend cietu cha less than 13%. Dividend ira tureaga at the end of the year kutiro twarea nthiguru ya 12% nguru kia 20 years. Kwa ukinyo gitonya sako hii withuro kimenya you are in the right place. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima. Wendia na huguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Ni wega nuntu akona kanya kurumira nteto cietu hinkwendere utuko umwega mbitagwa Wanjeru mwananiria wetu mathithio tuko mundi ni Maureen Kome.